Nitwa Niyonzima Patrice, ndi umuyobozi mukuru w'ikigo cya Centre de Rehabilitation Birashoboka Kingozi. Uyu munsi twateguye n'ibirori biza ngarukamwaka, ibirori bijyanye n'icyo twita soirée culturelle, sanzwe gitegurwa rimwe mu mwaka. Hariho twateguye kandi n'umwanya wo gutanga certificat ku bari baronse inyigisho mu myuga itandukanye. Ikigo Centre de Rehabilitation Birashoboka Kingozi gisanzwe cyakira abantu bafise ibibazo bitandukanye bijyanye na addiction cyangwa se kwibasirwa kwizizirwa n'ibiyayuramutwe cyangwa bafise naho n'ibibazo bya traumatisme. Muri rusange nabo twakira tukabavura mu kubakorera desintoxication, ariko kandi tukanabakompanya mu bijyanye, tukanabaherekeza mu bijyanye no gutegura imigambi yabafasha kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cyacu. Tugiye muri yambona kazoza mukuru w'igihugu cyacu, kwakira abari bo bose bo mu hingo yose, mu nationalité yose niko nobyita, aho bavuye hose bafite icyo kibazo bose baza twizosubakira. Mu bisanzwe kubera ko iki kigo cyagiyeho n'iryo shami ikigo kiri Bujumbura, ni ishami ry'ikigo Kingozi, kuko twasanze kuvura abantu gusa ntabwo bihagije, bategezwa no kwiyumvira uko abantu bateza kubafasha kugira bakompanye mu kugira baronke uburyo bwo kuronkamo imiti cyangwa bakora ubundi buzi. Nkuko mwabibonye abafise ibibazo baterwa n'ibintu byinshi. Iki kigo reka dukinge ntagire umuntu ushobora kugwa muri izo ngorane. Dushirayo imyuga, ariko ntabwo twakira abagwayi gusa, twakira abantu urwaruka rwose muri rusange, kugira dufashe gukinga ntibave bajya muri izo ngorane z'ibiyayuramutwe n'ibindi bibajyana mu ngeso mbi. Mu bijyanye n'imyuga rero dufise hano, iyo twaje gutangura ubu turafise abiga byo gushona, abiga bijyanye n'ubuhinga bwa none informatique, bijyanye no guteka cuisine, n'abiga ibijyanye no kumwa coiffure. Bakurikirana izi nyigisho mu mezi 3, harimo parties 2, harimo igice cya theory n'igice cya pratique. Kuva ikigo kibayeho Ingozi tumaze kwakira abantu barenga 5,000, ariko mu Marambya kuva tuhuguruye tumaze kwakira abantu barenga gato 200, ariko ababashije gukurikirana inyigisho mwabonye umunsi ni 103. Nijya mukadutanze certificat, nazo twazironkeje abantu bashika kuri 72. Mu bisanzwe nubwo tubigisha imyuga, hariho igice nibagiye kuvuga kijyanye na entrepreneuria, ni ukwiga kumwe bashaka gutegura imigambi mito mito ijyanye n'ibyo bafisemo ubumenyi bonyene. Twebwe tubafasha, tubaherekeza mu gutegura iyo migambi, tukabafasha twayemeza no kuja hamwe ngo bagire amakoperative cyangwa amasosiyasiyo, babashe twe twizera ko bari hamwe bashobora kwiga kungena bashobora gutezanya imbere bahereye kuri bice bafise. Abamaze kuronka certificat nabuze ni ijya mbere, ntituramenya nibazo bazobisubiramo, ariko twizera ko ubundi ikintu cyane gituma umuntu asubira mu bintu nuko aba atamwizera afise wakazoza kiyokeje, nta venira babona. Ariko twe umaze kumwereka ukamwugurura akabona imbere heza, ntankeka ntasubira mu byo bintu, kuko n'abantu bakuze baba bashobora kubivamo kandi bafise imigambi myinshi mu mitwe yabo, ntabwo bashobora kwisubiramo. Turabyizerane. Ikintu cya mbere nosaba abarundi bose ni ukumenya ko umuntu wese wahuye n'ibibazo bijyanye n'ibiyayuramutwe cyangwa n'izindi ngorane zihungabanya amagara meza yo mu mutwe, byiza si ukumwirukana mu muryango, ahubwo ni ukumufasha. Aho byagaragaye ko asinzikaye cyane, akajya mu abahinga bakamufasha, kugwaruka ababyeyi bagafasha abana, kubafasha kumenya n'iki bashoboye. Nkuko mwabibonye twese amatara menshi n'abazi kuvuza umuziki byose, umwana umufashe cyamenya icyo ashoboye bituma adasubira muri gara. Noza ko ababyeyi bateza kugira tugasaba na leta kudufata mu mugongo, birumvikana n'abarundi bose babishaka, kuko twebwe ngaha tubaha formation kuri gusa. Nabagira neza gusa dutereye ibikoresho byinshi, tumaze ko twaforma benshi gusumba aho dufise uyu munsi.